Kompanijata Facebook je kupi GIF platformata, GIF po cena od $400 milioni. Pregovorite za kupoprodažba počna pred pandemijata, a završija uspešno. Prabotenite vo GIF je stanat delotimot na Instagram, a celta je da se ovozmoži polesno korištenje na GIF-ovi i stikeri za Instagram story i direktnite poraki. Facebook vek je po dolgo vreme go integriraše GIF vo svojata platforma i go koristi za GIF-ovi, nameneti za Facebook, Facebook Messenger, Instagram i WhatsApp. Minatiot mesec GIF objavi partnerstvo so platformata TikTok, a sorabotuva so Twitter i Slack, pišuva Mashable. Po dolgo čekanje, Sony na gamerite konečno im go pokaža dizajnot na novata, peta generacija na konzolata PlayStation, zajedno Sony iza fantastični naslovi na igri, koji stigna Sonea. PlayStation 5 ima crno jadro opkruženo so zaoblena bela ramka od pod koja zirka sino svetlo. Konzolata dogja zajedno so držač na koji stoji vertikalno. Konzolata može i da se prodolži, pri što efektot na sinoto svetlo ne je toliko silen. Vo paket so PS5 dogjati elegantno dizajnirani džojstici, držači za džojstici, slušalki, dalečinski upravuvač, polnač i bezžičan headset. Vo pogled na igrite, so PS5 stigna i dve prodolženije na najprodavanite izdanije za PS4, Spider-Man, Miles Morales i Horizon, Forbidden West. Među ostanatite istaknati naslovi se Gran Turismo 7 i dolgo očekuvanata horor igra Resident Evil 8. Go ima vo 2 VRZI od KO1ATA verzija SO igranje na igri KOI što se na CD, a DRUGATA SO simnuvanje na IGRITE. Gamerite na socijalnite mreži imat podeleno mišljenje za izgledot na novata konzola. Neko ismetat deka izgleda kako Wi-Fi router, a drugi se zadovoljni od promenata na dizajnot, pa duri i ja narekoa konzolata seksi. Novata mašina na Sonic je stigne na pazarot kon krajot na godinata, zajedno so rivalot od Microsoft, konzolata Xbox Series X, PlayStation 5 dogja, 7 godini po PS4. Ona što dosega se zna je deka je opremena so AMD Zen 2 procesor i grafički čip što se temeli na AMD RDNA 2 arhitektura. PS5 navodno je bide 100 pati pobrza od PS4. Konzolata PS5 je podržuva i 8K display, a dogja i so nadgraden hardware koja je taka dizajniran da go podigne uživanje vo igrata na jedno sosema novo nivo. Japonska ta kompanija Ton Mobile sozdade telefon opremen so veštačka inteligencija, što znaje koga korisnikot se obiduva da snimi seksi selfie. Imeno, ako programata registrira golo telo, samo slikot nema da bide možen. Namesto to, dobijete predupreduvanje fotografijata ne je snimena poradi nedozvolena sodržina. Celta na ovoj sistemna zaštita ne je da gi spreči, vozrasnite da si isprakjat fotografiji. Ton Mobile šaka da gi zaštiti decata od internet iznuduvanje, zaveduvanje i ucenuvanje. Roditelite može da ja prilagodat aplikacijata i za da dobijat predupreduvanje na svoj telefon ako nivnoto dete se obide da napravi gola slika od nivnoto telo. Cenata na ovoj telefon vo Japonija je okolo 180 evra. Xiaomi podgotvuva smartfon na preklop so rotirački kameri se raboti za smartfon na preklop kako što C Motorola Raze i Samsung Galaxy Z Flip no so rotirački kameri. Ovoj mehanizam ovozmožuva fizičko rotiranje na zadnite kameri kon napred za da može da napravite selfie fotografije. Renderite gi napravi Let's Go Digital vrz osnovana skica od patentot. Vo gornji oddele kopčeto za otključuvanje i isklučuvanje na uredot, kako i kopče za kontrola na zvukot. Pod delot koji se rotira se na ogjat zvučnici. Ovoj patent ne znači so sigurnost deka Xiaomi je proizvede vakov ured bidejki proizveduvač i te često gi patentirat uredite koji što nikogaš ne stignuvat na pazarot. Slovenečkata kompanija Pipistrel Go proizvede prvi od 100% električan sertificiran avion. Se raboti za mal sportski avion, kompletno napojuvan od baterija za koja Evropska agencija za bezbednost vo vozduhoplovstvo to EASA gi ispolnuva najvisokite standardi za bezbednost vo letanjeto. Od kompanijata izjavi deka vo nekoj segment i ova letalo ima daleku podobri bezbednostni karakteristiki od konvencionalnite letala. Inženerite na kompanijata ušte od 2007 godina rabotat na razvoj na električni letala, a so ovoj uspeh smetat deka napravile istorije. Avionot narečen Veli Šelectro vek je se proizveduva za kupuvači vo 7 državi, a od Pipistrel najavu vat deka prvičnog je se izrabotat 31 avion. Sertifikat od koji god dobivme je prvi od čekor kon komercijalna upotreba na električni avioni, a ova je esencijalno dokolku sakame ekološki aviosobrakjaj.
se raboti za mnogu, a za razlika od drugite, naši od ne proizveduva štetni gasovi, izjavi osnovačot i izvršen direktor na Pipistrel Ivo Baskarol. Deloslovenečkite medijum i objavuvajki za ovoj uspeh napiša deka so ovoj električen avion, Pipistrel gi pretrkal gigantite Boeing i Airbus.